Amizaga gaba gahwire nagaza kwera amagomborora 3 Karungu, Betia, Buhunga kandi mu magomborora gagona harimo ibyaro 5 bahana amani omumyoga yitu etakushana kareba ko ku 12 project ejo bagitwanjuraha rero twagaruka kusima kanga no kushemererwa. This project works as of today is about 70% the work done, and the flow of water per day is about 2,200,000 liters per day. Achikwatirine nkebyagana ente zitu beno usanga omusana gwazwa munonga nosanga amizi gayoma usanga nzinywe byagana kandi usanga cyaretere ente zitu zarwara munonga. Billion 25 nizo zitebekanisiibwa gukora project egi. Karungu sub county tukabasanga Karungu ya kabiri nambere abantu bagambire iyo nitwenda orugudo titwenda amezi habwo kuba akasende kabo ko kubasumbusa kakozereki kagumiro abiro abantu bitugamwene mukugira ngo numuza kubanguhisiza kufuna sente za compensation nguturiyo tuje kubakwata kwena mango kiyawe kitugo umuntu wagendo zigarure kare takizi abo kuba umuntu karagiye ngo kamuyewe sente bori cya manero C3 bori cya manero C1 noza kurufandinga sente zo on top of government kizababara ruyomeine sente zakuza kutunga kandi nobuza kushererwa ukanitikwa kugireta nitikwa kumushashasho ndeba uneja kutuyambite nk'abacara ninga abantu babwejo ninga abantu bakarungu aha byamagara kujangwa amagara gitu gagume garumarungi akujangwa ameze n'amagara. Ebyona bimanyuro mu rukiko rutebekanisiwa ba ministry y'amizi nebyo bahangwa orubira hambuga nkuru ze gomborora ya Karungu gasha kwa Juliet Charles Sima.